Hello, welcome back to my channel. Itu like aru subscribe osote dikhala ado itu kiba tamun kas la kiba patai ko itu bra kiba thari bonabole la ase aru itu osote thaka do aeroplane ase second world war de kira la ase posti manuhan bra long bi pen kurina phal bra maintain kurina rakise khor bi ponai gena itu pian hobo karne na puji kina pian hobo karne itu tahan pra khor bi bonaise aru rong bi pen kurina pisi phal bra maintain kurina rakise abahan dikhibo karne aru kali busung jonom hoa bajahan bi dikhibo karne itu ni posti la museum nisna ase pisi phal ase posti manuhan ge pisi thanks ngajong weles manukan lode itu tahan la ngajong la church ase ngajong baptist church pisi sundu bonai kena ase itu church la bahar ase itu store room church la itu flower pisi sundu bonai kena ase itu to aru chun manu dedicate kurise itu church ke itu tahan la naam ki likhi na ase apna sabo pare church bahar la ekdam green sabole pisi sundu ase aru itu water pump ase mati bitor pra pani olai kena ola jat tapi welcome to Ngajong village likhi na ase thank you visit again kale busung bi sabole ahi kena sabi ko ata te dikhai na ase etia aro fishery pond sabo to get view of fishery pond ase Ngajong village la fishery pond de sabo pisi korom ase hole bi apna han karne apna han khor ke pohi kena fan khuli kena aram pra sabo karne tu video bonai ase apna han bi morom pra anguli pra like aru subscribe ke 10 kuri tv kore apna han ke hampau request kuri ase please disi bhal pra bonai na ase tolong do loha prai bonai na ase pisi sundu ase aru itu fishery de takhan posti manukan aha daimte aram kuribole la khor ase itu chuntu etia dikhise fishery de aha time de rest kuribole la jaga pisi scenery du bhal ase step khan bi thik thak bonai kena ase pani kira time de bi manu kiribo hisab te thik pura bonai kena ase a ja pura manu pisi bhal ase itu pani de akas dekhala ase pisi sundu dikhise itu pura apna khan dikhibo karne itu bi video loise sabi pisi sundu ase